Kuma isiqoko kumakarabha amathaconsela entshebeni yilephu. Hayi sengigcine ngifikile-ke ekhaya. Hey, iqhubeze kancane le ndaba le. Ngoba manje le ndaba le yami ungayiqedi indaba. Kodwa vele ayipheli yeze iphele vele kodwa uzoyithi kancane nje. No, asiqali la. Njengoba ngikhuluma indaba kaHelen Zille namaJuda nani nani. Ya. So buyele emva kancane-ke futhi indaba le yamaJuda manje sesigxile wona-ke manje. Sifuna sigxile wona. So kunezwe-ke kwakuthiwa iKazaria kudala le emlandweni emdala kakhulu le ingabikho la nto indaba amazwe lawa akakhona ya so-ke bebenobukhosi babo-ke wahamba kwaba yinto ey'ningi nje wasibona la mazwe sekhona o-Russia before beba o-Soviet lawa mazwe lawa nje o-Ukraine bonke lawo mazwe Germany lapho nje so laba bantu-ke babizwa ngokuthi-ke amaKazarian so shothi bahamba-ke shothi baziwa-ke ngelezi khathi abantu bebehamba abantu-ke kwaziwa ukuthi they were called nomads moving one place from one place to another abantu abamuvayo nje abantu bebekhonza khona ibhizinesi bedayisa benzani yabo loo nto into anayo interested uzwe umuntu mayithi hey uthanda imali uyijuda wena yezwa-ke kuthiwa hey uJudas uyadayisa hey angithi uyabona amajuda nemali suka lapho-ke indaba okay so amaKazarian kuyagcwala umhlaba wonke lona-ke phela abantu bebhizinisi bonke laba bafika khona bafuna ukuphatha-ke yonke loo nto leyo-ke bavele indaba yabila ihamba nemali so unqamula-ke istori-ke laphana-ke eGermany-ke enye indawo la ebebekhona laba bantu labaphambana khona-ke noHitler-ke kugcine sekuba khona-ke le Holocaust-ke ngalana-ke bebenzima-ke i-propaganda banzima ku-propaganda ningakho namanje besashaya ngayo nje banzima i-propaganda-ke ngala uHitler-ke waba-ke no-Minister of Propaganda wakhe-ke kwakuthiwa uJoseph Goebbels. Joseph Goebbels waye-Minister of Propaganda wama-Nazi. Hayi bayiqumba phansi bashaya inkuzimala nge-Holocaust-ke le ziyaqeda ashaya amaJuda more than million amaJuda makushiwo. Kwakhona-ke le nkunzi lena-ke abanye basala-ke basinda abafana nabo-ke laba o-George Soros. Yamazi uGeorge Soros-ke leli khehla leli inkuzimalanga le isiqumama ibhiliyonele leke uthiwa-ke allegedly kuthiwa wasinda kuyona i-Holocaust you're not sure leke uHelen Zille-ke ayilokhuza-ke ayi-chairperson ye-foundation yakhe la eMzansi okay yabona baxhumana kanjalo laba bantu neMelika useMelika kanjalo iMelika-ke yizwe nje liphethwe yibo laba bantu abamaJuda bebe amakazasi-ke bagcina sebeyishintsha-ke bona-ke basebengena kwi-Judaism ya ebujudini bagcina sebe amaJuda-ke kwagcina kuthiwa-ke ama-Ashkenazi Jews, you understand? So why babizwa ama-Ashkenazi Jews because iGermany ngaleya minyaka-ke yayaziwa ukuthi-ke i-Ashkenaz so amaJuda-ke Juda aseGermany-ke ngokwendawo yabo loo nto-ke hhayi-ke njengoba begcwele wonke umhlaba-ke beshona le bayakhonkhara laba bafika khona bafika khona umnotho omningi khona bahlala khona-ke bese funa ukulawula-ke sizalana-ke nayo le ndaba ebikhona ake saba ne-Holocaust abanye bahlakaza bagcona le kwasekhona-ke le nkunzi lezi-ke lo mndeni lo khona umndeni lo onzima kakhulu lapha eMelika waka-Rothschild lo-ke uphethele umndeni wethu la wo-Oppenheimer nobani laba yingane zalaba baphethwe yilaba baseMelika ya amaJuda-ke yiwo-ke lama-Ashkenazi Jews esikhuluma ngawo so laba-ke laba bantu laba-ke ama-Rothschild laba-ke ngo-1948 babona ukuthi nina nikholelwa kakhulu eBhayibhelini nina njengoba sesiyamaJuda nje anazi lutho vele ukuthi kwenzakalani neza siyamaJuda nje sesifuna amaJuda ngempela-ke manje sesifuna yilawa aseBhayibhelini asizame ukuthola la eBhayibhelini le ndawo le okuthiwa i-Israel ikuphi la eBhayibhelini bayizama bayilandela base beyithola yilapha yini konje leli zwe leli-ke Palestine hayi babacelela ukuthi cela isincisela labantu laba sebehlupheke kakhulu impela emhlabeni so nakekela yonke into hayi na impela abantu zePalestine bayinhliziyo ezinhle babadedela hayi bahlala nabo-ke impela hayi kuthiwa hawu kuyabenzani emva kwalapho balokhu bayiqala into yabo bayiqala into yabo hayi bafuna uqeda abantu basePalestine hayi bayagudluza nje bayagudluza bencikisiwe njalo futhi singakhohlwa ukuthi i-Israel nakuyona le Israel yangempela leseBhayibhelini le yokuzakhelwa le lamaJuda lawa kona lawa aseBhayibhelini le nithi naphi kuJesu akona lawa fanele sikukhumbule lokho okay engathi-ke kubeya laphana kwaseqhamuka amaJuda amnyama-ke ngama-70s kanje amaJuda amnyama-ke nawo athi afuna ukuya ezweni lawo-ke impela-ke hhayi alandwa la eTopiya la
bahamba impela bafaka amabhanoyini bayakhona njengoba behlezi laphana amaJuda amnyama eshizila kwimanje lapha e-Israyeli bashizila lapha amaJuda amnyama ya so ke lento ke ihamba kanjena ke u-Idi Amin nawo ke amaJuda ayesembambile laphana emngenele eduze laphana u-Idi Amin uzomkhumbula wayepresident ke impuzumalanga le yaduma ukuthi idla abantu lapha kodwa idla abantu wakufana nesihluku nje ipropaganda yenye ebhedayo futhi le yabo lonto ya amaJuda njalo so u-Idi Amin yathi la secasuka khona waxoxa namaJuda ade besenzisana bezwana kahle kabi nawo hayi waxoxa bonke kanti lento igebengu nje waxoxa ke washaya ngodukanezo wathi impela nje wanqumula ama-ties between yena and-Israel hayi bathi nje yababe bonke labantu asabafuni hayi babajikela ngale ngemuva bathe uthini lo uthini bangena ngale koMseveni ngale uthi hey Mseveni nquma laba bantu uyabo nefuthi lokho ke into ke ngicabanga ukuthi mawungalanda umlando njengamanje uthola ukuthi iUganda neIsrael bakanje indodana kaMseveni uhlezi ekhuluma nje afuna umuntu othinta Israel hayi akafuna umuntu othinta Israel so ke imlando emide ke sizoyeka futhi naleyo siyishiye kanjalo so ke silalana ekutheni ke umndeni kokwayilinzile wasuka lapho ke nawo ke weza ke wazojoyina ngalana ke progressive party leyo ke kaSuzman ke Helen Suzman kwaba yilo ndaba ke beza wayintatheli yonke lonto leyo wabona babashaya ngathi manje bahamba nathi abantu bamnyama ngathi balwa namabhunu kanti cha imthetho wabo khona bona bayifunela umnotho kuphela umnotho into bayifuna kakhulu so bafuna icontrol le manje amabhunu amile ngeTomahawk la mila amafuna awafungizwa lutho amabhunu so noma ubani associated namaJuda amabhunu shaya ngeTomahawk nje yabo lonto amaJuda ke thina angena kakhulu kithini ephaketheni ke azenza abantu bathanda abantu bamnyama ke khona nje indawo nje phela amalokishi yabo nje ngizokwenzela example simple khona indawo eVelkom okuthiwa iOppenheimer Park yeah why ngithi Oppenheimer Park because igama liyazisho Oppenheimer Park yakhiwa ke umndeni waOppenheimer ke lo ndawo wakhela abantu bamnyama ke phela ngathi kuzolana nabo uthi nabo kuze bahlala endaweni eziright yabo lonto bese beyakhala ipropaganda ke yokuthi ke kuthi kufika isikhathi la abantu bamnyama ephatha khona emandleni bese behambisana nabo kanje kwavele bezofuna ukuhlumuka amabhunu ayindaba yawo phela abezwani nayo kahle so bazama ke ukunquma ke kulokhuza ke ubani lo obukuthiwa uyena wasungula i-apartheid shono man man nawo ke futhi sebaleka kodwa madoda Fairfoot yes uFairfoot inkosi yami sizoxoxa kuzona Fairfoot so xoxa la uFairfoot phela angingaqali ngisho njalo namhlanje ngakakhuluma lutho oluphathekayo ngomlando angithi nje uFairfoot wayenenyanga yomuntu omnyama uGotso abaningi ngaba bamazi uGotso if ngelando emlando uGotso wayenyanga edumile bebethwala abantu baningi nje abantu baceba baba nenkampani baba namabhasi nezitolo ngalize khathi bandululo bethwele kuGotso uGotso wayethwalisana ngempela indaba ukudlala so uFairfoot wayelashwa uGotso umlungu president wezwe elashwa uGotso emgcaba emenza ukuthi wamthwalisa yabo nje enzela ukuthi angadubuliki ngoba vele befuna umdubo befuna unquma ngempela uFairfoot wayesemzame kaningi engadubuliki president umlando ophathekayo lo ungawuguglisha nawo check so wayengasadubuleki uFairfoot babonda hayi le muntu lona udle kakhulu umuthi lo muntu lo uFairfoot lo muntu kaGotso hayi ingakho bathola ke uDimitrius Afendas ukuthi akahamba ayomgcaba yabo ayomgcaba ayithi yabo kwaza mkhonto kwaza benze njalo ke hawu ke lapho ke khona ke indaba enkulu ke lapho ke yayivinjwa ke njalo ukuthi uFairfoot Fairfoot khona into enkulu ayizoyimemezela lapha nokuthola lilanga ukuthi yini lezo imemezela ngathi impela ke Fairfoot wayekhuluma iFreedom Charter wayezomemezela indaba yeFreedom Charter lalelana le Freedom Charter kwakuyipropaganda eqaleni yokuthi umuntu omnyama benethemba laphana uFairfoot wasethi okay ngoba manje abantu abamnyama basekude kakhulu ukuphathizwe angiyimplementeke lento ngibona ukuthi amaJuda la uzoyijabulela lento angiyimplement abantu abamnyama bathola umhlaba uyethe ngathi izoyimemezela nje izoyimemezela lonto bathi akalinge mcabe wabcaba kanjalo ke hayi ke angavele ngithi kwamanje sama allegations la ngisho ayikaze leyo nto iziprove ukuthi iqiniso ngempela okay so lento ke siya like thenini ke manje ke njengoba sila lamaJuda lawo sisahamba nawo sineqembu la from ke iProgressive Party liya lo qembu lalokulizile nje laba iDemocratic Party lalokulizile iqembu liselini manje shona seli Democratic Alliance
ubani ongqongqoshe waleqembu uNkosi Malanga ephethe iqembu uHelen Zille usukaphi nalo abazali bakhe basukaphi neProgressive Party yaloku ishintsha amagama Helen Zille lokuyela phakathi kuze kube manje ngikhumbulisa iDemocratic Party sasawuthona iliyona hey lalelani ke njengoba ke sila sikhona ke namhlanje le qembu lisebenzela yilabo bantu ke sibasho semajuda ke basebenzela iMelika labo bantu umsebenzi wabo ukuntshontsha umnotho emhlabeni wonke bese besemelika. So manje ke into esiyikhulumayo ke thina yile yokuthi ke abasoze baze bashintsha bayilonto nje kuphela sebakwazi ukunqoba amabhunu bawanqoba ngobani amabhunu bawanqoba ngathi. That is why namhlanje singenayo inkululeko ephelele because of labo bantu. Okay, siyalwa thina amabhunu siyalwa namabhunu salwa namabhunu kodwa nayi enemy yethu yangempela DA i-enemy yethu yangempela amajuda sihlezi nawo. Okay, na iqembu lawo ke basibambile umhlaba wonke lona ungaya Argentina upresident wakhona ijuda bamkhipha phela lo owefuna join iBRICS ngakhohlwa bamkhipha lo ufuna join iBRICS bathi ufuna ukulimaza hayi bakhipha fakalwa wathi nje asijoin iBRICS thina kwaphela kanjalo ngeBRICS eArgentina. Kwenzakalani laphana anilandeli lamazwe kwenzakalani lamazwe lawa ase-South America lapha uJamaica uMexico laphana uParaguay lapha landele lawo mazwe asikhohlwe ke wona wamanje sila sikhona. So lamajuda ke lawa ke ayibona ke lento ukuthi hayi le ndaba lena akasibashaye ngayo ke le politiki ngeke baze basibhithe igame yethu le yinto ke abayicreator ke ukuthi basibambe kanje. Nefuthi ke into yabo nje ila emalini abana problem as long nje unisazwana neMelika usahambisa umnotho weMelika abana problem nawe but qala ke uthi wena iMelika futhek uzozwa ke indaba uzoyizwa indaba khona indoda lena yakithi le khonjwa ngala uphesha kothukela mawugudle ngathi uthi emahlathini amnyama le ndoda inamakhanda amaningi ngeke ngilithini igama layo ngoba manje ngiyazi ukuthi ke yeke sazwakala yonke into engiyikhulumayo kuyovele kube yiphi. Okay right ke leyo ndoda leyo ke yatshengisa ukuthi yona ayifuni indaba lento le ifuna ukuhlangana namaRussia amaRussia wazwane nale genge le futhi ke singakhohlwa ukuthi lamazwe kafana alapha kwiBRICS madoda asikhulume asigxile kakhulu ke lamazwe inelizwe iRussia neChina amazwe ke lawo ke awamalokhuza ke eshona babizwa ngani mani laba bantu laba ini mani ilelo khuzale nani hlola amazwe amakhomanisi lawa ne samakhomanisi lawa. So yona ke into yakhe lo mbhemi lo ibincike emakhomanisini since naye watraina kulelo lizwe leli yakusa USSR United Socialist Union of Soviet Socialist Republic Soviet. So bajima khona ke neChina ke nayo inomlando ke Mao Zedong okuyena ke waletha wayikhomanisela impuzu malanga nje sebe nomnotho nje na ke iChina ehlupheka kunawo almost ngingasho izinawo wonke amazwe emhlabeni ngoba ehlupheka ngempela but Mao Zedong ukhomanisi bakhe wayenza lento eyona namhlanje. So umkhomanisi ke uzaba ubalance umhlaba ke manje amajuda awayifuni ke lento ukuthi kubalance kanje umnotho ulingane bafuna ukubabona ke bayilanto okuthiwa ama-elite ibona ke bacontrol umhlaba ama-bank yonke into nje enkulu. So bafuna ukuhlezi nje bephethe sonke isikhathi le qembu yake uSteenhuisen ijuda Helen Zille ijuda. So la qembu ke lisebenzela ke leyo nto ke ingakho ke kunje angithi manje khona lona manje Oppenheimer lo okhona ndodakazi wakho lapha utrainwa umndeni kaRothschild lapha ulapha naye. So lo mndeni ke into yodwa ke le bafowethu into yodwa impela nje angazi uma understand. Okay sibe kule yokuthi ke njengoba sihlezi nje kuyimanje laba bantu ke ningakhohlwa ihistory yabo ithi they are nomads. That means moving from one country to another, or not one country, okay, moving from one place to another. Yeah, so bayahamba njengamanje ke njengoba kunezimpi nje ezikhona balungisela uhamba ayibalungisela bayahamba impela nje bagcwala yonke indawo ke and futhi ke ngenzeka lela izwe leli ligcina liphelile leli lase-Israel ngenxa yezimpi ngenzeka i-Iran liqede nya. Okay kodwa babo bengasekho besibegxumeke babeza emazweni afana noSouth Africa nje njengoba beflada iWestern Cape
siyasola ukuthi bafuna ukwenza le nto abenze lapha kulela izwe leli ya ilokhuza-ke iPalestine bazosenza kanje basuka eWestern Cape balokhu besinquma kancane kancane beza kanje nathi basiphushe nje yabo bagudle untshulwane bayithanda ulwandle bathanda ulwandle bagudle ngolwandle Karoo bashone ngalena-ke Northern Cape uyabona nje basithi thina bese besiphusha sithi ngoba le ndawo inothe kakhulu ngaleli ndawo khona no-oil abasolakalayo lapho yonke lento gas yabo nje kuKaroo ngale so lawo bantu-ke yindawo-ke zonke lento njengoba-ke zingadiscover ey'ningi ey'fana nabo gas labo no-oil abazidiscover zilindwe ukuthi zidiscover bona kodwa kuyaziwa ukuthi zikhona so yinkinga-ke esibhekene nazo-ke lezo-ke esiyizwe njengoba kuthiwa-ke kulwelwa indaba ukukhulula umuntu omnyama-ke ngicabanga solo siyiculile nje ngoba phela silandelani imithetho ebhalwe yibona ipolitiki le yabo yafika nabo so sinasiloku sihamba kwiscript sabo ungambitha umuntu egamini yakhe phela igame lo muntu ungambitha ingakho basiyekisa-ke ubudlavini bethu lobu yabathi ayikhona le ndaba yobudlavini ungasinikeza ithemba ngathi impela umhlaba sobuyisa hayi bafana sazolo sukoliwa kuzobe lo ndaba that is why-ke emazweni afana-ke no-Burkina Faso nje kwavuka imilitary yebo loo nto-ke yaliketula izwe bona abantu kuphela-ke abanamandla okwenza leyo nto ukushintsha izwe labo military that is why-ke la South Africa benze ya-weak kanje because benzela ukuthi ingabi nawo lawo mandla okwenza leyo nto imilitary-ke ya-South Africa yayi-strong before sakhumule isikhathi sobandlululo hayi yayinzima kakhulu ngaleso sikhathi ngobani yayigade ngempela baya wangena uhulumeni we-ANC-ke bayinciphisa amandla hayi-ke manje-ke sikuwopopayi ngempela-ke manje benzela ukuthi ingakwazi ukuthi ivuke ithi iy'mele sine-problem bafana asibonga sithi shibile shi siyashibilika sobe sixoxe okunye kuningi amathopiki esingakhuluma kuze kushona langa kodwa ngicabanga ukuthi le ngizamile ukuyikhava danko